district ya Kiruhura abakristaayo bashaba kwijuka ebigenderwa n'endagano zaabo omukutungura amaka gaabo ekirije kumaraho emihondano omumaka ebintu bijaho ombwire obu obw'amaka mingi gariyo nigashenyuka. Ebi byagambwa Florence ahimbisibwe ori muhikirwa wa St John's Church of Uganda Kitura Kashonji omuri Kiruhura aha mukoro ogwo kwendera uruteraniro rw'abashwerine aha kanisa egi. Abakazi batayi banje kundana n'abashija bitu tukahereza n'ifugo tukareka kushekerwa mu nsomu na mnonga hati nomanya harimo ibintu bingi amakaganga kwatarisaga kundana ushanga n'abaheru batamanya ibintu byanyu kananisha abakazi batayi banje kwejumbara umurimo yentunguka na mnonga ko mbugombe ukubasa kureta yentasi mu makagitu kwataranaho tukahabarana icyo nakubire nanjye ninyongera kuhabura no kugira ngo urushomogu utakatufera tugende twatanse n'abakazi bitu tugende tutese n'abana bitu no kutesa nacyo umushomyo umwe yatumanyiza ngo okutesa kumwe ukeka ikiretereka yatunguka nabwo icyo mureke nitwe tugende twaza kugenda twatesa n'abana bitu n'abakazi bitu kandi twayongera gukora kandi nangwa n'ikindi abo kunyaga za runi abo kunyaga abona bo abantu bagira ngo nyaburimwe orabe nareba ngo utakuvasa atareka arike kutiganisa abandi kwesho ko mbandi kandi akarimwa kushashura kandi akabateza inso ntabwo icyo nayo ninyongera kuhabura ngo twakwatansa tujya kushomesa abana bitu. Reverend Wilberforce natweta ogu yashaba abikereza okukorera je abantu babo na mnonga abana okubashomesa kandi barebe ngo babashomesa okwetantara emico y'obushambani ari kugira ngo ikintu kimwe kiri kongera endwara kandi barebe ngo barinda ekitenisa cy'amaka gabo. Akushomesa abana ntera abazira umuranga ahabo kuba hariho ekahati eri kubasa kubaho yabitashomisa bwe tugambira abazire ntera abazira umuranga ngo bahumurikisa abana bateho buryo baronde biri kwetengwa abana bazo mu mashomero n'ubihanga ryanye cyakare fumbo abantu abashwerine twabantu tureba ebigenderwa byo gushwera wekiranga yagize mu yatiriho ushwere twantureba ngo ushwere bukabahungu abantu bazara abana kandi baboreje konka twantiga abashwerine ngo bagire okubaye garuka mu na munonga abana beitu tuborirwe je akigambo cyo kutina ruhanga abana tubakuzamara misonko cyakobeire kanangwa n'emice hamwe na hamwe tebeire mirungi twetenge mbabaza mukama kubasa twakubasa kora abana beitu bakakorana batina ruhanga tukabamanyiza umuhanda aho kuba umukitabo cyefumu agira ngo tumanyiza umuhanda umwana tumanyiza umuhanda kiri muto kwarukura taruguragamo bo abatwire batine bwesigwa ahamwe na nifubo bashabwa okuhinduraho bakabe cyo kureberaho n'abani impabura bakazi kweterana hamwe nka grupu ahabo ko babeterine ageterine ngo garkwati gufa na mnongo muranga gwa government no batagambira kweterana tukakorera hamwe kandi wabo takoriye hamwe sente za government nizija aha muheru tuzinyaga batutwara batukoma mbwene habanhenda tukore tugire entasi tandikira mu makagitu tukorere hamwe habaje mushija n'umwana no mukazi no mukozi ahabo kuba bari abantu 10 bari gomuka bahakora umuntu omwe entasi tekabasa kubaho mbwene hendo mushija kore no mukazi akore no mwana yakore entasi bone kugenda mu misho habo kuba bana nibenda fizi ibyo kurya nibyetengwa nibenda kurya mbwene wareba umukazi yakora wenka nabwo entasi atekubaho hakora umushija wenka entasi atekubaho mbwene amakana abamaka nihenda abantu bona bakwatanise kandi bakorere hamwe mbwene abani impabura abantu beterane bakorere hamwe government kwaragume yarete bintu byabo nabo babe binahi bari kutandikira rero bakabona kuga generwa cyitu no kugira ngo amaka ebirebe ngarara kubi twakugeraho umushomo amakagayito bunde tukageraho okugaba hoji kandi program yegene yo burisa bona simu murisa namaze nyoni ndabo burisa aho mu muhango gubakozere nico turya gushemererwa kandi twehire yo kwambaka amakagayito kutayayira abafumbo kuganira nabo kubaburira ngiri kubegesa ukukora kuganira n'eminyeto ako mu rumogo ngo umuntu gwitu nke kanisa nambwe nitsima rahanga
kandi uwikereza izobere rikabaho. Ibi nibibaho ubu ari kwetebekana iseciro cya Mariamu ekiri kwija kuba 210 ebyokwezi kwa kashatu omwaka ogu. Gashakwa Job Kato ahabwa Sky TV.